mbere y'uko mbagezaho uyu muhango wo kubereka ibitangaza by'Imana ikora, korali abadapfa batunyurizaho akaririmbo aho data na mama batabaye warabaye Mana urandengera. 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 Urandengera. Aho data na mama batabaye. Haleluya. Amen. Ngiye kubagezaho amategeko abiri y'Imana mbere yuko dutangira gukora ibitangaza. Itegeko rya mbere riravuga riti ntukibe. Itegeko rya kabiri riravuga riti ntugatukane. Kugira ngo uyu muhango ugende neza, pasiteri diakoni agiye kumanza adufashe guturisha mbere y'uko uyu muhango utangira. Diakoni wadufasha muri uyu muhango wo gushimira Imana, no gutanga ituro ryo gushimira Imana. Akira ya maturo, 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 akira yeza ya maturo. Dore tukuzaniye amaturo kudukorera ibitangaza. Murakoze. Ubwo buri wese uko yagiye aratura arizi, uko yagiye aratura birangana n'umugisha w'Imana iramuha. Nimba umuntu yatuye, nimba yatuye 100, Imana iramuha umugisha w'100. Nimba yatuye umugisha yatuye 2, Imana iramuha umugisha wa 2. Ngo uyu watuye angahe? Natuye 1000. Watuye 1000. Mu minsi iri imbere Imana iguhaye nyoko. Imana ishimwe. Mbere yuko dutangira ngiye kubereka ibindi bitangaza biba hano. Mana uravuze ati Mana ukora ibitangaza bitandukanye. Mana kora ibitangaza. Mana manura inuma. Mana manura inuma. Wandikira bagiye navugiye ngo manura inyuma nta uri kumva. Ntago uzi ko zapfuye. None si twavuze ngo hano hagiye kubera ibitangaza ibitangaza byahebye ko ntabyo twabonye, ntabyo turi kubona. Ubwo Imana yisubiyeho nyine, ubwo Imana yisubiyeho, ubwo muzabona umugisha mu minsi. Oya amaturo gacu. Oya nta muntu yaba yarangije gutura ngo yisubiye. Abahereza amaturo yabo watuye angahe? Jewe ni ubwaganje nayabonye. Diakoni mumufate.